سحری اندر تاخیر کرن کالے سہر تھون 2 بج کھت مے پہ منڈی گھن مے پھلن شے واتن بہ تھو 2 بج سہر نہ سحری اندر کرو کیا تاخیر یوتہ آو بیان کرنا اگر اذان بوز صحیح حدیث میں اذان بوزت ٹھیک بانس مز ات سہ کھیون ثر کھین مکمل بانہ مہ تراو یتس کالس امت سحری اندر تاخیر کر تیتس کالس روز خیرس اندر افطاری اندر جلدی کر یتھے افطار گژھِ تیُتھُے سحری اندر کیا کرن تاخیر کرن یہ کور بیان محمد رسول اللہ 2 بج 3 بج تھون مکلائت کھیت مے مکلو فکر ون چھن پرواے فکر چھن مکلاون کی بلکہ برابر توت یل 4:30 2 5 تام تھو برابر اس کیا کرو یہ عظیم ریت اتھے برکت کرمت بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ یہ حدیث کرن بیان کہ اگر ہسا کھان کھیون آسہ سہ کھین سا اگر اذان گژھِ تہِ سہ مترائن کھیون چون اگر کنس بتمن اتھس کھت سہ کھیہِ نہٕ اگر کنس تریش دام اتھس ٲسس نش سہ چیٚیہِ نہٕ اگر کنس بانس مز بت پھل جوڑا یا بتمن جوڑا سہ کھیہِ نہٕ اگر اذان گژھِ تہِ یہ حدیث افطارس متعلق یہ سحرس متعلق چونکہ قرآنس اندر واضح صبح صادق یل گژھان ام پتہ ہیکو نہٕ سحر کھیت صبح صادق گو ام پتہ اگر اس اوڑ دام تہ چو اخ یہ بتمن تہ کھو روز مکلین اتھی اس یہ حدیث مبارک چھو کہ اگر ہسا اذان تہ گژھِ پنن کھیون مترائیو کھیون کریو کمپلیٹ تریش کنس سہ چیٚیو کنس اتھس کھت بتمن یہ کھیو یہ چھو حکم افطارن کم سات افطارن چونکہ عربس اندر یل روزر اس روزن تم تتہ ندا گھن اذان گھن تم اگر کھیون آسن بتہ تم پتہ پور بت کھیون تم بت تراؤن اتھی کُکُن گھن نماز پڑھنے خاطر تو پتہ فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بامرچ چھن کوشش کریں کہین تہ کیازِ یُتھُے اذان آسہِ گژھان اگر تُہۍ بتہٕ تہِ ٲسِو کھٮ۪وان بتہٕ ٲسۍزیو مُکمل کران یا تریش چھُو چٮ۪وان تریش ٲسۍزیو مُکمل چٮ۪وان پتہٕ ٲسۍزیو گژھان نماز خٲطرٕ مگر نا اہل جٲہل انسان تِمو تُلہِ حدیث کتھ کُن لوگُکھ سحرس کُن سحرن چھُنہٕ یہِ حُکم بہٕ چھُس وٕچھان سٲنِس دورس منٛز چھُ یہِ تہِ گژھان کہِ اورٕ چھِ آسان بانگ پران سٲنۍ یِم چھِ آسان بُزرگ تموکھ چٮ۪وان دپان تموکھس چھُنہٕ یہِ چھُ ہوٚکھ ووٚکھ چھُنہٕ چلان صبح صادق یُتھُے گوٚو اگر صبح صادق 5 بجے 5 منٹ چھُ کٔژِ بجہِ 5 بجے 5 منٹ 5 بجے 5 منٹ گوٚو وۄنۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کھٮ۪تھ چٮ۪تھ 5 بجے 4 منٹ تام گژھِ کھیوٚن چیوٚن آرام سان 5 بجے 5 گوٚو اَمہِ پتہٕ اگر چاہے کانٛہہ سِگریٹ چیٚیہِ تموکھ چیٚیہِ ہوٚکھ کھیٚیہِ یا اوٚدُر کھیٚیہِ روزٕ گژھن ضایع لہذا امیُک گژھِ خیال تھاوُن چاہے صبح صادق چھُ یا افطار چھُ یِمن 2 وقتن ہُنٛد گژھِ خیال